Y ran ddeheuol y prif gylch, mae'r adran ec yn cael ei feirniadu rhos glymau yn cael ei cyflwyno yn dosbarth i'r cesig y fagu hun. Dyma ni Richard a Thomas Brydfa Menai, Pantadefyd Ger Llandysil, yn ennill gyda Menai Lady Constantine. Gwrs y gasig yma wedi ennill y dosbarth i'r ifanc yn y gorffennol. Wel, Richard a Thomas yn edrych yn hapus iawn gyda'r canlyniad yna. Y gaseg y bach ddi yn yr adran ec. And that is carried with Sandoro Sir Henry. And all the way coming over across the border from Worcestershire. So again, congratulations to you for winning the Youngstock Championship here after our rush. We're looking at now for the area stock event. We have a winner here. We'd like to thank Sam Taylor on behalf of the sponsors to present the first prize winner is number 968. And it is actually put on upside down. The prize is 968. It is actually number 968. The girls' family is the 980 Constantine. In second place, we have number 962. It's Martin Bruce, Riverbank. Menai Lady Constantine enillydd y dosbarth i'r cesig y fagu hun yn yr adran ec y merlod Cymreig Teip Cob. Llongyfechiadau mawr i teulu Brydfa Menai.